Mariategui, et nous studiet à Memestra quand un indianet quichua. À Galavarère, arrêt, au de scolet au yes, mais colar yes, à garpezar, mais zo begret en dut sar bemdes, au théo, col arpez sobe rouet des o gant o zut, a zo colo histor, o pense, ne ket bedesket an histor d'an dut, histor o bro, histor hag neuze diver ket an dut en o bemdes, diver ket en o histor, hag unan eus a begou, an alcoleges e breis, an alcool, a zo a strons a strons a c'hol eus a kol a brezonek a kol an histor. C'est zo vraiment un drabenak anavezet. Il y a Philippe Carrère. C'est une de avec Zesbe studiadelou. Très gonflasso Varsé, a Médichard, de Zgred, de Tézen Varsé, mais ça bien tout que la bourrade, que de croix sur la bourrade, va en affaircer, c'est tu. Il y a vraiment ce ne betor evel juste pégur à l'oden vrassa deux ans du deux bevet d'André à zo marvet. Mais meus betro da gozeal gant Dr Kress matri on avait ces années agawa et pen en hôpital et boar ça et hag neus begret labour par a poense penon et neus ar champ en yes bunted dans du fin poezet yant ta matri pas bunted mais mestra quoi da varzu à boisson hag tout da bepsor trop fin tout dans trop fal quoi mais l'autu d'azo au de studier d'Andrahe mais Kress et une en à la varé si oise ne skebegrea d'avalar à la bourriou varar poense c'est tué au 10 memestra ten la conclusion nous d'Andrahe makeres quoi c'est clair quoi Philippe Carrère ne sbegrea à gazo marvet de skepelzo mais memestra vraiment il aurait régivera David Poez à Andrahe et là Jean-Luc il y a ja. Blamor rede buzun mesta e nilis butilis e zeus ar gador goves zo betavet galquat bariken e nilis butilis e wa ar gador goves ne chomnetra de butiken une tamobian sapin ar gador goves a zo betreat e butilis galquat bariken Avese da stumet kan arvelei en utiliz, barikeno avese da stumet e croaz ar vatuterien. Bravo, tout ar buin eus Brest a deux betegahe, croaz ar vatuterien zo var paras utiliz, hag a persoun a lavare ram eus tro a gin e ar paras, sente vehet da stumet tout a barikeno. Hervé chamise ziad a lastum ar warikenu. Hag en deus bet gred ar gador gomez gant ar troad barikenu. Hag an ar zo, do pedri e drizambez do hawas tri hawa so. Ja, mais ar studiant da nou a zo bet, ar lavar kantor eo, bon, gouzout arrière et breiz evez ur berntud o pewa, ur berntud a eve an tamigre, memestra, figure hal eva e bevare, hag evez ur berntud o c'henem zistruja, hag André zo bet liammet gant ar fennon eus kollet ar yeiz, ar zevenadur, à la culture, hag an bet lakiet igel, quoi, ben a fin. Hag bon ar brezel zo bet, ar brezelioù zo bet die, mais enfin bon, te peus skrivet un dezen var André? Ja. A peseur de 10 orcou Peseur 10 orcou e peus bet. Ben, ar pezar. Peus skler pas studier son alcool gant un den, et rankez studier a eve an tremenet en eus, e vu ez tremenet. Hag an arokadenn zo bagret, eo kompren hag an den, ne vev ket unan, an den a vev en ur fami, en ur stroltut, en ur geriaden, en ur bob. An eus vraiment, ar pez a zo bet komprenet eo e ranker studia istor ar bobse, istor ar geriaden, istor a
a famille et gut peut se skoil zo bet hag peus me deuet un dene gise. Da kon je veux un accident ar gwazarvout. Et eus a kou la c'het, piou eo. E ben, da houde, ne ken ees, a grell loka, e ben, a voetonnet, o de oa o kou la c'het, pe be la ket ar kou la c'hat, piou e tont. A kou la personeles, zo eus ar gwasatra zo, e kever medicinerez, ar gwasatra. Neus a bremañ, e eus un drabenak, e veler, en tout au kemer un emskian qui vredigez à leur auto, et ils ont tout à l'heure roas, et ne luscat allé, zo kregen dro et no personeles, et le scanavenu, et je scolio, et ça va dire que son département, à Randro, zo kustu brouda a brezonek, anavezet et no personeles. A me, et crédant de belle médecine, et tigresco, an alcooligue servro, va vez atkavet ar seminadur hag ar personel. Seo. Gwireo dre ar bet tro malavarez, Ja. pa zeller deus ar poblou a zo bet moustret varno dre ar bet, pe eviche en indianet, pe eviche en aborigenet en Australie, pe fin poblou moustret en tammig e pepler, bep tro eveskudennou alcooliges, bep tro eveskudennou gant ar reyovant, bep tro eveskudennou tud oc'h en amzistruja, ar memestra aveskavet e pepler. Memestra zeus ul liam, quoi. Men n'oun ket medicine, e hellant ket lavaret, bet peta, mais memestra zeus ul liam. Ya, Gilles? Ar stumadiur gant neus tud e bresa, gant ar psychiatre hospital Brest, hag eus lavaret din en Europa, et France et d'Arbuia à du tout pour un blanc, hag et France, et Ato et Brest, d'autres pays tigresket, mais Ato cuir en arc. Hag ar gwasa oa bete simple même à travers une hag et ça tigresket de temps, mais France en Europa, et France, hag et France et Brest, hag à Buia du tout pour un blanc. C'est à cuir et Ato. Me gafe lavare derrière di varben a skolioù ler ma veskiat brezuneg vraiment me zo bet eus skolaer par an deskat du restat hag galek eus read e pat daou seklas a daoude uneat en er klas brezuneg e lanterne. Hag a eus komprenet peta edo e pelans e vez e gwelet an raig an dudal gant a skolerien hag a skolerezet hag edo mentamig a gostez, quoi. Droug a yoat da houzo. A chouj e meus, me ma great terzuzun en er klas brezuneg hag eus bet goulennet diganen mont da gozial da ar gwener da no, seto, mont da blougastel da gozial da rapezariad, la ma great nemet terzuzun en er klas brezuneg hag eus kaet traoù da lavaret. Met ahe eus gwelet en ur skol der plougastel, mar zarzal e oa en ebiez, tud a oa en ar klasou diouezek, ar klasou brezuneg a yoa. Hag aliaz a walar are a goze a en ebdeom a oa skolerien pe skolerezet. Hag a meur a lear edo e mosse l'an dernier eus bet gwelet an dra heie, montroulez, hag neu, fin je sekel a yoa d'ar lan noarne a oa o labourat evit digerik klasou brezuneg. A spondus edo pesegur finch a lavaret deom, hag ast bodaden a veo di gwener da noz, piou a zeuio, piou ar skolerien hag a skolerezet a zeuio. Sur edom eve fet bear, quoi. Hag a vechou der klevet an dud kozial, ma treuche bet anterkanten pe truget, e ni oa d'ar an daoul e mosse evel me maur hag e ouiem. A emañ zo kozial e mosse, gant gerioù e mosse kred a bezeo d'ar an deskadur e start, quoi. A lo d'ar ar skolerien da skolerezet, o doa c'hoant miret d'ar ar klasou brezuneg, peseug e randrai a laire penanoz bugale diganto. Ya. Setu are a oa bart ar klasou brezuneg, e donc emu bart ar klasou galek, setu ar klasou al, a ze a varziskar. Setu ne do ket mat. Me meus gwelet kamaladet o trei kein da houzin, pou neat ar galek da brezuneg. Hag a pez a zo ar gwasa, an dud ne oan ket gwez da lavaret, perag edon na eneb ar brezuneg. Andre oa ur custum koz, be lavaret perag, ujen ket gwez da ober. A dremaz edom penans e barz ar publik, bez a eneb ar brezuneg a oa an dra naturel. A bez a eneb ar gol gristen a oa naturelier. Be lavaret perag a oa an dra benagal e oan ket gwez da lavaret. Bezon da lavaret deoc'h, mezo bremañ a bo e pembloaz e retret,
hag e wezan ne skolioù et je klasso diouiezek, hag e je skolerien, a skolerezet, a zo a eneb an brezon ar c'hoaz. A lot a zo teut da an diaveaz, ma velit plerma an diaveaz, et en e pièce a zo teut treantu di o labourat. Ja skolerien hag a skolerezet. Ya terru bio choujal me mestra, pet bloavez war l'er mare ar spunt a la terreur, ez eus c'hoaz kemen a ene biez e kaver a brezoun spuntus eo.